igrač će ne 2 minuti kazne zaradi zadržavanja igre.
Pelanzo Pom Portale. Vedete già il tipo
Slavio v polni postavi. Viene di classe, equipe Slavia deve preverci l'altro livello.
Ekipa Crvena zvezda, 2 minuti kazni zaradi prevelikih igralcev na ledu, plus 2 minuti kazni zaradi nesportnega vedenja klopi. Igralec Crvene številka 10, Jakob Lajmer, 2 minuti kazni zaradi udarca s palico. Srečen.
Igralec Celan Zajan, številko 21. Florian Sandr, 2 minuti kazni zaradi vzdržanja.
Drugi zadetek za Piko, slavni zaseg igralec številko 25. Luka Kar, podal je igralec številko 16, Rok Petersen.
Zadnja minuta, drugi pripomen. Slavija u tome postavi.
Повинен спеціальний заради роботи.
2 minuti kazni za ekipo Slavije zaradi preveč igralcev na ledu. Ti napišejo, kako bom sodel! Zadnje 2 minuti v tretji tretjini.
Slavia Franco Slavia. Регулярно но должен сюда до 5 минут, ali do prvog prvenstva s po 4 igralci na polju.
Igralec Celencaja, številka 93, Igor Akaj, 2 minuti kasne zaradi spotikanja.
številko 33 Andreas Brunkiš. Broj 20. Numar 22, 70. Andreas Brunkiš. Debela podeluje. Anna Gošen. Slavija je bio igralac številko 11, Sašo Rajsa. Hvala za obisk, vabimo vas ponovno v nedeljo ob 17. uri. V nedeljo 9. 12. ob 17. uri.